Учись исполнять православие, Тобой дичи за наши Богородицы, за каждого мания, прими Господь, привези, и Тобой Твоего Отца, Небесного Божества. Царица Божества, нам ты слава Богу, ничего послать не могу, как ты указал. Честно слава, честно кровь, притечи проститут дела. Учись исполнить святые славные правоцы, Моисей, Аарон, Илия, Елисей, Давид, Веси, святый Тимофей, заправдал себе святый правоцы. Учись исполнить святые славные святопочитания апостоли, Петр, Павел, Сергий, апостоли. Учись на святые доцы, святители, Василий, Великий, Григорий, Богослов, Фран, Златус, Атанасий, Киев, Николай, Медлубийский. Учись исполнить апостол, Феодорченик, архиепископ Стефан, посвятитель великого ученица Дмитрий, Георгий, Теодор, Теодор Стравлев, Георгий Чаковский, святые 15 Ярополской мученицы, и себе святые мученицы, мученички Дебека, Варвара, Кирия, Афина, Краскева, Екатерина, Златоманинская, себе святые мученички, чисто преподавники богомольственницы наши, Антон, Евкиний, Сава, Онуфрий, Афанасий, Феодос, Выческий, Сергей Радонежский, Спиванский, Прабочинский, Гажевесовский, Вадим Осовский, Филарен Медвинский, Нектарий, Гаданин, Витовский, себе преподавные отцы, такой преподавник Майки, Гавайя, Тодоса, Анастасия, Фраксия, Звоня, Тадула, Ефросина, Мария, Витовский, себе святые преподавные Майки. Учись на святые широтности бессвиденницы, Козма и Дамиан, Кирион, Иоанн, Пантелеймон, Ермован, себе святые бессвиденницы. Вот честь на святые правили Богоотцы, Алкимия, на святых Филов, архиепископа Томфийский, Широтворы, святых Христианов, Соборный святый, святые апостолы, Преподобный Томфийский, Преподобный Ученик, Муфори, святые Киеву методы. Наум Христский чудотворец, Савадура, Сем Дувай, среди святых приключений молоты, посреди Божьего честного нашего Отца. Иван, архиепископ от Константина, Конский Златус, Павел Габой, Чупившийся, Епископство православного. Блаженный архиепископ Английский, Конский Стефан, Высокопросветление, Митрополит наш Методы, честь за священство, Христа, Дьяконство, Цари, священничный чин, браки соблюдящие наши, священницы, дьяконские, браки наши, что сии пойдал вот вот, займется, как бы, да, святого, помилуйся. Вспомни, о Господи, православный народ наш, и ситого Христа наши братья. Вспомните, Господи, за здравие и спасение. Живко, Злата, Йова, Йолета, Богдана, Софонията, Сузана, Софонията, Бога, Софонията, Зора, Софонията, Яна, Софонията, Дита, Софонията, Мирия, Суза, Софонията, Мириза, Софонията, Брус, Зоран, Весна, Александър, Нонна, Мария, Стевчена, Славица, Влада, Александър, Коста, Лена, Бери, Софонията, Крис, Софонията, Таня, Софонията, Душко, Бесен, Кутилия, Влада, Александра, Горан, Огнен, Костой, Лидия, Йованче, Павлян, Чесилен, Терesa, Изабела, Александър, Себастиан, Анастасия, Христос, Пасхалис, Васил, Пескота, Мила, Фотрини, Билко, Олги, Джошуа, Николас, Менка, Тина, Кима, Лиша, Кая, Матео, Игор, Наташа, Катрина, Анастасия, Стрелка, Том, Джеймс, Энтони, Васил, Фатил, Майкл, София, Сузан, Лиша, Хайди, Тифани, Логан, Райан, Ханна, Лимона, Дэвид, Михаил, Татьяна, Анастасия, Теодор, Михаил, Нина, Кристиан, Мария, Марко, Ангела, Саша, Нета, Владимир, Стойна, Ричард, Джулиан, Славан, Андреа, Пятин, Даня, Вероника, Вера, Серда, Чарльз, Алекс, Кристиан, Рита, Милин, Мич, Скарлет, Натан, Лири, Джинни, Мару, Долка, Цила, Павле, Бен, Марсан, Ная, Белник,
Ана, Филип, Весна, Ендрю, Остин, Лаура, Ана, Влада, Фанка, Кристина, Оливер, Лилиана, Крста, Ангела, Мила, Натали, Мирко, Зора, Васко, Слобода, Коста, Александър, Вики, Весна, Мария, Ристо, Софинията, Светан, Софинията, Мария, Софинията, Лидия, Енди, Софинията, Милена, Сет, Чедо, Ягода, Ради, Виктория, Мили, Дени, Невена, Ева, Стефани, Ти, Елена, Ноа, Емилия, Михайло, Сандър, Ленка, Сузи, Джон, Мени, Илияна, Мегани, Елизабет, Джин, Том, Спомни си Господи за здраве, спасение, призител, Никола, за Католик, Катерина, Никола, Филип, Георги, Сусана, Тимира, Оливер, Александър, Филип, Бога, Отец Никола, Мати, Яков, Александър, Отец Александър, Мария, Елена, Горан, Александра, Воскресие, Димитрий, Спасе, Ристе, Отец Манолис, Димитрия, Георги, Отец Пеца, Мария, Касия, Отец Борадина, Мелания, Отец Адамия, Арсений, Георгиос, Отец Димче, Борания, Виктория, Йокимана, Отец Бога, Сина, Георгий, Мария, Анастасия, Отец Георгий, Сана, Артефина, Отец Ангел, Аня, Стефани, Петър, Александър Иванов, Никола, Татьяна, Натали, Матея, Александър Ленчев, София, Петър, Кристиан, Симир, Юки, Стефан, Филип, Жан Судовичева, Тула Судовичева, Митко Судовичева, Александър Судовичева, Георги Судовичева. За спомни прошка на градовите на светешите патриарси, на епископите, свещениците и дяконите, блажените създатели, ктители, нови свет храми, си да покои благочестие християни. Спомни си, Господи, за покой на душите. Степан Анастасчика, Джорджо Тодор, Любче, Стефа, Стив, Таля, Прокия, Ристо, Трайко, Трече, Евангелие, Александър, Штека, Митрия, Трайко, Душа, Отец Мирослав, Питър, Пандил, Инчо, Слава, Динана, Илия, Вена, Никола, Димитри, Костан, Галина, Сина, Вангел, Йован, Юрка, Йован, Коста, Катерина, Герасим, Магда, Петри, Йорданка, Верка, Доне, Лаца, Ило, Дона, Флора, Петри, Ана, Митко, Джордж, Славка, Дика, Лена, Циле, Рина, Кичо. Бог, Питър, Майк, Тинка, Ставрина, Петро, Енджел, Катина, Ника, Ставле, Нинка, Olga, Pavle, Jana, Trijan, Irena, Hristo, Mikale, Sofia, Vangel, Stefan, Sava, Velika, Krste, Pavle, Stojan, Cveća, Kostadin, Trajan, Aleksa, Bojana, Boris, Fanja, Trajan, Drajanka, Petre, Stojan, Mitre, Igor. Spomni se, Gospodi, za pokoj na dušite, na počinate počeva Boži. Dimitra, Jure, Pilaka, Mlada, Mlenka, Zdravko, Liljana, Ljubica, Marica, Nikola, Mirčo, Oce, Balaba, Dobriva, Duška, Zemlja, Liljana, Marica, Goce, Stefan, Darko, Jurči, Jurči, Goce, Goce, Aleksandar, Peter, Antonov, Peter, Duško, Petko. И сите православници и браќа наши човековите Господи, поконај се најаш на воскресение вечен живот и земји се сотере, спомнува Господи моето му достоинство и прости ми сите мои гревови, воли и неволи. Боже наш, Боже, Боже, духовного Господа, нам дава Святого Твоего Духа. И се помолим на Господа, Господи, помолим, положили звездата, застави на Господа, kada što više dete, kada se помолим на Господа, Господи, помолим. Господи, за застарих боговинах се обличи се, обличи Господи, си да се препаше, защо утвори се рано, като нема да се различа, бъде Христос, Твоя Божия, да ти усети. И води на ръки да Господи, да води на своите гласи, да ги издигне веки, да помолите свои чува, да води. Расти се да учени да Господи, да усечени да Господ
sve što mi to se nam vedro na to da on prije da se odlazi sve do kraja vremena. Da se pomolimo na Gospodinu svoju polune. Pokrijemo Gospodinu za pokrijemo Tvoj da knjiga ostavljena nas dobrožno da Tvojim pokrijemo da se da Hrista sve Tvoj da pokrijemo da se ispoli zemljata. Da se pomolimo na Gospodinu da svoju polune. Pokrijemo Gospodinu za pokrijemo Tvoj da knjiga ostavljena nas da dobrožno da potrebu ispravljena naših život da svoju polune nas i Tvoj svijet. I spasivi naših duši da budovali čovjek povjerujući. Blagoslovene naše duši, dakle nam je slava, blagoslovene naše duši, dakle nam je slava, blagoslovene naše duši, dakle nam je slava. Postani se više koji se bili povjavni, za predložene i čistni darovi da se želimo na Gospoda. Bože naš ti koji su ispod u nebeske, velike pravda na cijeli svijet našeg Gospodu, Bog Isusa Hrista, spasitelj izbavitelj, dobročinitelj koji što ne blagoslovio sveto, sam blagoslovi Boga predloženje. I primi Bog Tvoj na nebcim žrtve, spomni se da ga plakućeva koriju za nešto biti nisam. I za koji se prineseni, i zapazljene, i osudjene, osvećene, dostupne učestvene na Tvoj rani. Znaš što se sveti proslava prečestim Tvoj velikolikom Tvoj na Otec, koji si imate sveti oduh. Sve lice koje će se devet povjavni, slava Ti Hrista, Bože, nadaš naše, slava Ti. Slava da Otec, Ti si imate sveti oduh, i sve lice koje će se devet povjavni. Nespokojno, Hrista, svestinski Bog naš. Koji voskrstan, možete da molitve, da sveta prečista majka. Na svijetu to desna čuvana, Hrvatsko podpostavljeno do Boske, zlato, sveti se ne sveta. Da ne pomiluje spasi da budu velični kolegi sami. Uglava Boski vlada, živice, znači na svemu i na svesto da greši i Hriste, prosim i tikom sve ispoljeno i sve.
blagosloveno je carstvo Tvoj, da Otec od i Sin od i Svetio Duh, svega i sekoga, živosti Tebe vekovi. Amin. Pomir da se pomolime na Gospoda, Gospodi pomiluj. za nebesni mir i za spasenje na našite duši, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za milosrđe sve, za blagoslovstva na svetite Božji crkvi, za sredinu i rasite, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za ovaj svet hram i za nje koji što su vera, nabožnost i strah Božji bregova dvornego, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za visoko preosvetenje mitropolita Šmetodih, za čestnoto sveštenstvo Hrista jakostvo, za svijet i za site luge, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Da počestije pravoslaven narod naš i za Hristoljubivo voinstvo, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za da upomaga i pokori ponozete njegovi sekakog neprijatelj i protivnik, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za ovaj grad, za sekoj grad zemlja i onje koji su vera živat volim, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za blagotvoren vozduh, za izobilje na zemlji plodovi i za mirne vreminja, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za onje što plovat, patuvat, boleduvat, strada, sa zarobenite i za nivno spasenje, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za vse slavimo vsega hvataga i opasnost, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Bože, da štiti ne spasi, pomiluj, zapazi nes od Tvoja da blagodat. Gospodi pomiluj. Smuvajka presvedana, prečista, preblagoslovena, slavna Vladičica naša Bogorodica i prisna Deva Marija, snosite sveti i samite sebe, jedan drugi si od nas život na Hrista Boga, da go predademe. Tebe, Gospodi. Gospodi Bože naš, čije što vlasi neiskažljiva i slava nedostižna, čije što milost je neizgledna i čovjekoljublje neizrečeno, sam je Ti, Vladiko, spored Tvoje milosrdije, pokreni na nas i na ovaj svet hram i pokaži i na nas i novije što se mola nas Tvojite bogati milosti i Tvojite štedrosti. Zašto Tebe Ti priljega sekoja slava, čest i poklonenje, na Otec od i Sin od i Sveti od Duh svega i sekoga, živosti Te vekovi. Amin. Molitvami Bogorodici, spasi nas. Molitvami Bogorodici, spasi nas. Molitvami Bogorodici, spasi nas. Majki Tvoj pomir, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Bože, štiti ne spasi, pomiluj, zapazi nes od Tvoja ta blagodat. Gospodi pomiluj. Majka presvedana, prečista, preblagoslovena, slavna Vladičica naša Bogorodica i prisna Deva Marija, snosite sveti i samite sebe, jedan drug, i si od nas život na Hrista Boga, da go predademe. Tebe, Gospodi. Gospodи Bože naš, spasi i Tvoje drugi, blagoslovimo Tvoje to nasljedstvo, zapasi akolonata na Tvoja crkva, sveti i oni što je sakatu babinata na Tvoj dom. Ti njih proslavili su Tvoja božestvena sila i ne ostaveni nas što se nadevame na Tebe. Zašto Tvoja je vlast, a je Tvoje carstvo, Ti sila, Ti slava, da na Otec od i Sin od i Sveti od Duh svega i sekoga, živosti Te vekovi. Amin. Spasini, Sine Božji, vaskresi iz mrtvih, pojuštija Ti. Alleluja. Spasini, Sine Božji,
grace at this time with one accord to offer these our supplications unto thee, and hast promised that when 2 or 3 are gathered together in thy name, thou wilt grant their requests. Fulfill now, O Lord, the petitions of thy servants, as may be most expedient for them, granting us in this world the knowledge of thy truth, and in the world to come eternal life. For thou art a good God and loves mankind, and unto thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amin. Blaženi se milostivite, zašto ti je kvidat pomiluvani. Blaženi se krotkite, zašto ti je kea nasledat zemljata. Blaženi se mirotvorcite, zašto ti je ke se narečat sinovi Božji. Blaženi se vernite po duhu, zašto je mirno carstvo nebesno. Blaženi se pamtite i želite za pravda, zašto ti je ke se nasita. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ego vidat Boga. Premudrost, prostim. Pridite poklonizja i pripadem ko Hristu, spasi Sine Božji, voskresi iz mrtvih, poljuštijati. Alleluja. Со твојот крстија разуче сврца, разбойникот си му го отворил рајот, плачот на мироносиците си го претворил во радост, и на апостолите син заповедал да проповедат, дека си воскресал Христе Боже, кој на светот му даруваш голема милост. Со зборови си ги упатил народите кон верата Божја, со делата си се издигна преблажен. Кон божествени блажен живот, со чудеса си ги просветил оние, што пристапуваат верно кон тебе. Преславно осветлувајќи ја темнината со знаменија, заради тоа го славиме Твојот
Neftalime, zastani reko Jordane, primi go so radost Gospoda, koji dođa da se krsti, veseli se Adame, sofra majkata, ne skrivajte se borajot kako porano, zašto Gospod ne dajkive goli se javi zadave, obleče so prvobitna ta odežda, Hristos se javi, sakajki da go obnovi se to sozdanje. Mir ostavil jesi, prilepil sja Hristu, plod raspjal jesi duhom Boživ, naume se blažene, poštal sja jesi apostolov, podvizati sja tečeniju, ulovile si verem i si iskaja, neiščetnaja množestva, temše molitvami tvojimi, od iskušenja izbavi nas. Glasa na smrta poveke ne može da gi da živuge to, zašto Hristos ne se gi skrši i gi razori nezinite sili, a do tebe za prorocite se raduvate mnoglasno govoreki, spasitelo tim se javi na onije što Святому Духу, и ныне, и
светиот апостол Павле до Тимотеја Сени. Да милуваме. Чедо Тимотеја, во секите трезви, претрпи зло, направи дело достојно на евангелист, службата своја исполнуваја добро. Зашто јас веќе станувам жртва, а времето на моето одење настапи. Добро се борев, патот го завршив, верата ја запазив. Понатаму ме очекува времето на празната, што ќе ми го даде оној ден
salvation and visitation for the servants of God, the Orthodox Christian of this community, the founders, benefactors of this holy house, and for the pardon and remission of their sins. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Again, we pray for those who bring offerings and do good works in this holy and venerable house, for those who labor and those who sing, and for all people here present who await thy great and rich mercy. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. O Lord our God, accept this, the fervent supplication of thy servants, and be gracious unto us, according to the multitude of thy mercy, and send down thy bounties upon us, and upon all thy people, who here await the rich mercy which is from thee. For thou art a merciful God that loves mankind, and unto thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Пак и пак помир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, защити не, спаси, помилуй, запаси нас от Твоята благодат. Господи, помилуй. Пак и многу пати пред Тебе паѓаме и Тебе Ти се молиме, благи човеколюбче, да откако ќе погледнеш на нашето молење, да ги очистиш нашите души и тело од секаква скверност, телесна и духовна, и да ни дадеш невино и несудено стоење пред светиот Твој жртвеник. А на тие што се молат со нас, даруем Боже напредување во животот, верата и разумот духовен. На тие кои постојано со страх и љубов Ти служат, дај невино и несудено да се причеста со Твоите свети тајни и да се удостои за Твоето небесно царство. Премудрост, да секогаш пазени по Твоята власт, Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Образуешь ты,
spomne Gospod Bog po svoje carstvo, postojano svega i svekogaš i osite vekovi. I tolite na svatelite, daritelite, posjetitelite i pejačite na ovaj svet hram, da gi spomne Gospod Bog po svoje carstvo, postojano svega i svekogaš i osite vekovi. I site vas pravoslavni hристияни koji stojite u ovaj svet hram, so vašите rodni i bliski prijatelji, i site naši brake i sestri koji što ne može da prisustvuvat, da ve spomne Gospod Bog po svoje carstvo, postojano svega i svekogaš i osite vekovi. I site prethodno pokojeni pravoslavni hристияни so nadešlo воскресение за вечен живот, да ги спомне Господ Бог по своє царство, постоянно сега и секогаш и во сите векови. Амин. Якога царя се подиме, ангелски видимо, дори Да исполниме нашата молитва пред Господа, за предложениме честни дарови, да се помолиме на Господа. За овој свет храм и за оние кои што со вера, набожност и страх Божи влегуваат во него, да се помолиме на Господа. Да се избавиме од секаква тага, грев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, да щеди не спаси, помилуј, запаси не со Твојата благодат. Целиот ден да биде совршен, свет мирен и безгрешен, го просимо од Господа. Ангел на мирот, пренаставник, пасител на душите и делата наши, просимо од Господа. Боже, разрешување на гревовите и прегрешенијата наши, просимо од Господа. Се што е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просимо од Господа. Останато добрего нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние, просимо од Господа. Христијански крај на нашиот живот безболен, непостравен, мирен и добар одговор на страшниот Христос, просиме. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и Христа Дева Марија, со сите свети и самите себе еден друг, и си од наш живот на Христа Бога да го предадеме. Господи Боже, Вседржител во единствен свет, која примаш попалната жртва на оние кои од се срце те повикуваат. Прими ги молењата и од нас грешните и принеси ги на Твој свет жртвеник и оспособи ни да Ти принесуваме дарови и духовни жртви за нашите гревови и за човечките незнаења. И удостојме да најдеме милост пред Тебе, за да Ти биде благопријатна нашата жртва и благиот дух на Твојата благодат да се сели во нас и на овие предложени дарови на сите Твои луѓе. По милосрдието на Твојот единороден Син, со кого си благословен, со пресветиот и благ и животворен Твој дух, сега и секогаш и во сите векови. Мир на сите. Да се возлюбиме еден со друг, да со едномислие да исповедаме.
верувам во единиот Бог, Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата и на се видливо и невидливо, и во единиот Господ Исус Христос, Син Божи единороден, кој е роден од Отца пред сите векови. Светлина од светлина, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, едносуштен на Отца, преку кого се станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтискиот Пилат и страдаше и беше погребан. Воскресна од третиот ден според писмото и се вознесе на небото и седи оддесно на Отца. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите и царството Негово нека има крај. И во Светиот Дух Господ, кој живот твори, кој излегува од Отца, на кого му се поклонуваме и го славиме заедно со Отецот и Синот и кој говорил преку пророците. Во една света соборна и апостолска црква исповедувам едно крштение за простување на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и животот на идниот век. Амин. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages, light of light, true God to true God, begotten not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit, in the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And the third day he rose again, according to Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, in one holy Catholic and Apostolic Church, I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Да застанеме добро, да застанеме со страв, да примамаме светиот принос во мир, да го принесеме. Милост, мира, жертву хваления. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отецот и Сејницата на Светиот Дух, да бидат со сите вас. Благодариме на Господа. Достойно и праведно е. Достојно и правилно да ти пееме, да те благословуваме, да те фалиме, да ти благодариме, да ти се поклонуваме на секое место од Твоето владење. Зашто ти си Бог неискажлив, неспознатлив, невидлив, недостижен, кој секоја си и неизначен си ти и Твојот единороден Син и Твојот Свет Дух. Ти о небитие во битие си не привели нас, паднатите пак си не подигнал, и не си оставил да прави се, додека не си не вознал на небото и си ни го дарувал Твоето ино царство. За се това ти благодариме Тебе и на Твојот единороден Син и на Твојот Свет Дух, за сите знајни и незнајни, јавени и нејавени добродетелства што ни се направени. Ти благодариме и за оваа служба која си благоволил да ја примиш од нашите расе. Иако пред Тебе стојат илјадници, архангели, десетици илјади ангели, херувими и серафими, шестокрилни, многооки кои се возвишуваат раскрилени. Пејки, воскликнувајки, извикувајки и говорејки ја повената песна. Сијат, 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 Господ Саваот, испол небо и земја, слави Твојеја, Осана во вишни, благословен гради Во имја Господне, Осана во вишни. With these blessed powers, O Master, who loves mankind, we also cry aloud and say, Holy art thou and all holy, and magnificent is thy glory.
who has so loved thy world as to give thine only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Who when he had come and had fulfilled all the dispensation for us, in the night in which he was given up, or rather, gave himself up for the life of the world, took bread in his holy, pure, and blameless hands, and when he had given thanks, and blessed it, and hallowed it, and broken it, he gave it to his holy disciples and apostles, saying, Take, eat, this is my body, which is broken for you, for the remission of sins. Amen. And likewise after supper he took the cup, saying, Drink of it, all of you. This is my blood of the New Testament, which is shed for you and for many, for the remission of sins. Amen. Remembering this saving commandment and all those things which have come to pass for us, the cross, the tomb, the resurrection of the third day, the ascension into heaven, the sitting at the right hand, and the second and glorious coming. Tvoi otvorite, tebe ti prinesuvame, za site i za sem. Among the first remember, O Lord, His Eminence, our Metropolitan Methodin, grant them for thy holy churches in peace, safety, honor, health, and length of days, rightly to define the word of thy truth. Remember, O Lord, the city in which we dwell, every city and country, and those who in faith dwell in them. Remember, O Lord, travelers by land, by sea, and by air, the sick and suffering, captives and their salvation. Remember, O Lord, those who bring offerings and do good in thy holy churches, and those who remember the poor, and upon us all send forth thy mercies. And grant that with one mouth and one heart we may praise thy all honorable and majestic name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. All things that are good and profitable for our souls and peace for the world, let us ask of the Lord. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. A Christian ending to our life, painless, blameless, and peaceful, and a good defense before the great judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and each other and all our life unto Christ our God. Unto Thee do we commit our whole life and hope, O Lord, who loves mankind. And we entreat Thee and beseech Thee and implore Thee, vouchsafe that we may partake of Thy heavenly terrible mysteries, of this sacred and spiritual food, with a pure conscience, unto the remission of our sins, unto the communion of the Holy Spirit, unto inheritance of the kingdom of heaven, and unto boldness toward Thee, not unto judgment or condemnation. And make us worthy, O Master, that with boldness and without condemnation we may dare to call on Thee, the heavenly God as Father, and to say, Отче наш, koji si na nebesata, da se sveti imето Твое, да дойде царството Твое, да биде вољата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние ги проштеваме на нашите должници, и не го ведувај во искушение, но избави ме од лукавиот. Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Peace be unto all. Let us bow our heads unto the Lord. We give thanks unto Thee, O King invisible, who by Thy measureless power didst make all things, and in the greatness of Thy mercy didst bring all things from non-existence into being. Look down from heaven, O Master, upon those who have bowed their heads unto Thee, the awesome God. Do Thou Thyself, O Master, distribute these gifts here offered unto all of us for good, according to the individual need of each. Sail with those who sail, travel with those who travel, by land and by air. Heal the sick, O Thou, for the physician of our souls and bodies. Through the grace and compassion and love toward mankind of Thine only begotten Son, with whom Thou art blessed together with Thine own holy, good and life-creating Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Послушай, Господ Исусе Христе, Боже наш, от Твоето свето живеалище, от престолот на славата на Твоето царство. И дојди да не осветиш Ти, кој седиш горе со Отецот и овде невидимо престојува со нас. Удостојено со Твојата мокна рака, да ни го дадеш Твоето пречисто тело и честата крв, а преку нас и на сите луѓе. Боже, очисти ме грешниот и помили ме. Боже, очисти ме грешниот и помили ме. Боже, очисти ме грешниот и помили ме. Да внимаваме, светињите се засветите.
porazi Egipt i prvorodeni te negovi, aleluja. Zašto je večna milosta negova, aleluja. Страх Божий, вера и любовь Христа ведем. Благословен гради
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear brothers and sisters, now we are in the Sunday before Theophany, before Bogojavlenie. Actually, what's the meaning of Bogojavlenie? What's the meaning of Theophany? God appeared, Holy Trinity appeared to us. And Christ came to St. John to be baptized. And what we heard about St. John in today's Gospel. Because St. John is the one about who the prophets were speaking. I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way, a voice of one calling in the wilderness. Prepare the way for the Lord, make straight paths for him. And a lot of people were coming to see and to be baptized by St. John. Imagine, thousands of people were coming to be baptized. He were baptizing them for forgiveness of sin. And pardon me. And imagine a lot of people, and he was the most humble man on the earth. Her clothes were so modest, and he was saying, "It's not me who's gonna save you. The one who's coming, he gonna baptize you with the Holy Spirit. Be ready to prepare the Holy Spirit. Be ready to receive God, to welcome our Savior, Lord Jesus Christ." Imagine what we are doing. If we found some 5 good friends of ours, or followers, what we are doing? Immediately, we are putting our nose in the sky. And what St. John did? Humble heart. Let's take the example of St. John and follow the words, because his words to prepare the path for Christ are actual even today. The time is not changing. Always we have difficulties. There are always temptations, but of different kind. We cannot say 100 years ago it was much more easier to be saved, not today, or 2,000 years ago. But imagine the time they were living. They were giving their lives for Christ. And what we are doing today, it's easier to stay at home and to tell to everybody what to do. No. First, we need to start with acting. We need to open our hearts to make that path about which St. John was preaching. Cleanse the path for the Savior. So let us clean the path who is guiding in our heart, in our souls, and let's leave Christ to enter us. And when Christ will enter in our souls, we will receive the Holy Spirit as well. Because, as we heard in the Gospel, St. John says, "I'm going to baptize you with the water, but who's coming after me, he's going to baptize you with Holy Spirit." Здраве Боже! Во вторник го прославуваме Богојавление. Служба ќе имаме со почеток од 9 часот. Тука во црквата ќе крстиме и вода. Во текот на денот црквата ќе биде отворена. Кога милувате, ќе помините да се земите крстена вода. И сите заедно да ги отвориме нашите срца и души. Онака како што говореше Свети Јован Крстител, да ги подготвиме нашите срца за Спасителот. И да ги подготвиме нашите срца да го примиме Христа. И само на тој начин ќе го примиме и Светиот Дух. Господа ве благослови. Чувајте се еден со друг. Сакајте се и почитувајте се. Само на тој начин ќе покажеме дека сме вистински Христови следбеници и дека сме христијани во права смисла. Господа ве благослови.